ሰላም ከመይ ቀኒሆም መጀመሪያ ነዚ ሓለፈ ሰውን ብሓደ ደስገር ምክንያት መደባት ክያሩ ክለ ዝቐንፎ ቀሬታት ምሕታት ይጅምር ፈቱ ናይ ሎም መደብና ተኻተልቲ ካብ ዝሓትዎ ሕቶታት ዝብገስ እዩ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኮመንት ክትብዎ ኣለኹም ጥራሕ ኣብቲ ዝተሰርሐ ቪድዮ ዘይኮነ ክሰርሖ ትደልዩኒ ቪድዮ እንተልዩ ወይ ዘገድሰኩም ክፋል ናይ ቋንቋ ኣብ ምንታይ ኣድሂበ ክምህር ትመርጩ ክትሕብሩኒ ኣገዳሲ ይብል ነይረ ኣብ ዝቐረበ ግዜ ተኻታልኩም ዓይነት ሕቶታት መጻሉ ስለዚያ ናይ ሎም መዓልቲ ዱ ዳዝ ዲድ ንዝቕፅላ ክልተ ሰለስተ ቪድዮታትን ኩለን ብጠለብ ናይ ተኻተልቲ መጻየት ሎም መዓልቲ ዱ ዳዝ ዲድ ኣጠቓቕመን ርኢና ብዙሕ ግዜ ምስ ናይ ግራመር ሕግታት ጥራሕ ኣተኣሲርና ስለዘቕርበን ትሕጊ ጥራሕ ሒዙ ይተርፋሎ ሰብ ስለዚ መሰረቱ ሎም መዓልቲ ኣብ ሰንተንስስ ፕራክቲካሊ ኣብ ምንታይ ንጥቀመሉ ብኸመይ ንጥቀመሉ ሰንተንስ ሕቶታትን መስታትን ጥራሕ እንዳርኣና ኣጠቓቕማ ናይ ሰለስተ እዚአን ትኽክል ንክንመልኽ ዘኽእል ትምህርቲ ሒዙ ቀሪበ ኣለኹ ንጀምር ምናልባት መጀመርያ ግን ሰብስክራይብ ምግባር ጀምሩ ሼር ምግባር እውን ካልኦት ሰባት ክሳተፉ ሓግዙ ኮመንትስ ከም ትኽእሉ ግዜ ዝገልፆ እዩ ኣብቲ ዝሰርሐ ቪድዮን ክስራሕ ደልዮ ቪድዮን ሪሶታት ክስቡ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ናይ ኦንላይን ክላስ እውን ኣብ ትግርኛን ኣብ ቋንቋ እንግሊዝን ዋን ቱ ዋን ብዙም ይቕፅል ኣሎ ስለዝኾነ ዝግደስ ሰብ ሓበሬታ ብታሕቲ ኣለኩም ቴሌፎን ደው ኢልኩም ዝርዝር ሓበሬታ ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ዱ ዳዝ ዲድ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገለ ኢንተርቪውስ tell me about you ተባሂልና ሕቲና ነዚ ክንምልስ ከለና ከዓ ብዙሕ ሕቶታት እዩ እግረ መገዱ ብዱ ዳዝ ዲድ ዝቐርብ ስለዚ ዱ ዳዝ ዲድ where do you live you ክንከልና ዱ ንጥቀም where do you live I live in Kampala where do you come from ካበይ መፂኻ ዝብል ኮይኑ ቃል በቃሉ ግን ናሽናሊቲ ዝሓቲ እዩ okay where do you come from ምስ you ኩሉ ግዜ ዱ ንጥቀም where do you come from I come from Eritrea ካልእ ኣማራፂ ሕቶ ኣሎ ነዚ ላኪን where do you come from where are you from ብሕፅር ዝበለ መገዲ where are you from ካበይኻ where do you come from ካበይ መፂኻ where are you from ካበይኻ ነዚ ኩሉ ተማሳሊ ሕቶ ግን ክንምልስ ከለና ምስቲ ሕቶ ዝኸይድ መልሲ ንህብ where do you come from I come from Eritrea where are you from ሓፂር ሕቶ I'm from Eritrea ሓፂር መልሲ I am from Eritrea ምዘን ክልተ ሕቶ እዚአን ዘጋጊ ካልእ ትርጉም ዘለዎ ሕቶ ከዓ where are you coming from ትብል እያ where are you coming from I am coming from home I'm coming from work where are you coming from ትኾይና ብእንግሊዝ ከዓ ክትምፅ ዘለካ ናብቲ ዘለዎ ቦታ ወይ ናብቲ ሓታታይ ዘለዎ ቦታ ካበይ ተበጊስና ከም መፀ ይሓተሎ ማለት እዩ ዝሕተት ዘሎ ሰብ ስለዚ where are you coming from I'm coming from home ብገዛ ገፀ I'm coming from work ብስራሕ ምትመፃኹ እየ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ስለዚ where are you coming from ካብ where do you come from ዝተፈለየት ምዃና ንርኢ ማለት እዩ where do you live ኢልና ጀሚርና እንታይ ንፍትን ዘለና ዱ መዓት ንጥቀመሉ ስለዚ ምስ you ዱ ከም ንጥቀም ክሊርና where do you live I live in Kampala do you speak English ሕጂ ምስ where ምስ when ምስ which ጥራሕ ዘይኮነ ዱ ባዕሉ ናይ ሕቶ መበገሲ ይኸውን do you speak English ዱ ንጥቀም ዘለና you ንብል ስለ ዘለና እዩ ምሰናይ ፕሮናውን ዱ ንጥቀም ምሰናይ ፕሮናውን ሶሪ ዳዝ ንጥቀም ነዘን ክልተ ነገራት ኢና መጀመርያ ክንርኢ ድሕርና ዲድ ክንርኢና ማለት እዩ do you speak English ቋንቋ እንግሊዝ ትዛረብ ዲኻ ትመልስ ኩሉ ግዜ yes I do ሓፂር መልሲ yes I do ቋንቋ እንግሊዝ ትኽእል ዲኻ ተባሂሉ እወ ክእል ትበለ ኣበይ ተማሂርካዮ ከምትኾና ሕጂ ሕሉፍ እዩ we don't say where do you learn it where did you learn it do you speak English yes I do where did you learn it when did you learn it let's start with this one when did you learn it معاس تماهير كايو
I learned it last year. Not I learned it. I learned it. حجينا بحلوف مثلنا. بزعب حلوف كذا وكنا شع. It's subject. Wait sub. من مهانو you, he, she, they, I, we. بزيجد نس كلهم حلوف تخيل دي نتكلم. نايدون نايدازن أبهلو كناتات. مثل لاي مزت هاي نهرين حجي. When did you learn it? I learned it last year. Where did you learn it? Where did you learn it? أبيت ما يخيو. I learned it. Past tense. I learned it in Kampala. Or I learned it at school. How did you learn it? How did you use the language? Do you speak English in Nigeria? Still مش أتأثير نحتر حتى لنا. How did you learn it? I learned it on YouTube. I learned it on YouTube. أب يوتيوب تمهيريو. ويبخمي تمهير كيادل. يوتيوب تطعيمه تمهيريو نمبال. Can you learn on YouTube? أب يوتيوب كتمها الكالدي. Can you learn on YouTube? Yes, you can. Yes, you can. ويكاليو. You can learn anything on YouTube. أب يوتيوب. تخوان نقر تمهار تخيخ. لما قدنا تفاية مويا ذي اللي مسابات. ترح قوانقوا زي كونه. كل عين مويا. زدل خي عيات مويا أب يوتيوب. تفاية كورسس وي تمرت زهبلومي. الذي أب يوتيوب أتخاء. تروح ولي تغل. تمرت درجة يلن. بالي قال. Do you have a brother? Do you have a brother? حوال لكادو. Do you have a brother? Do you? Yes, I do. Yes, I do. ألني. Where does he live? Where does he live? يسقى حجي. Monsieur. Do. ندونا حتسينا. Do you speak English? Where do you live? Do you like coffee? Do you? حجي. Do you have a brother? Still you. Do you have a brother? Yes. Where does he live? جيتها subject he هتقير كلا أكندي you أكندي I. He سلاد هنا تادو does هنا لا. Where does he live? أبي ينبر. Does he live in Eritrea? Does he live in Eritrea? أبي أرتاج ينبر. Does he speak Tigrinya? Does he speak Tigrinya? Tigrinya is Zarabdiu. Does he speak English? English is Zarabdiu. Does he speak English? Does he? تا يوتيوب التاريخها he ندبنا بزعب حو بزعب خالص بسال ساعة كان لوسي بزعب حو نحطهم جمرنا كلن نبدأ صحيح. Does he speak English? Does he speak Tigrinya? Does he live in Eritrea? Does he? حجي هيت راح يكونه قال does كنت كم زقدنا she نقول هاي. Okay. Do you have a sister? دي بزعب حو حطوا زي هنا بحفتوا حق سجير له. Do you have a sister? Yes, I do. I have a sister. Where does she live? Where does she live? أبي تنبر. Where does she live? أبي تنبر. What does she do? What does she do? تسرح. Does she work or does she go to school? Does she work? سرحتني ده ويسرح ده. Or does she go to school? دوست مهاريتها. Does she? لذي do I like coffee? Do you like coffee? Do you? He, she. كالاسم اتزارب زلو first person بحال اتسمع زلو جحتت زلو second person اتزارب زلو كالاسم سالسي أكال بحال third person singular دار نخش عنده صح زي ما he و she لذي جعب حاو does he إلنا حتى هنا جعب حافتو does she okay أكن دي does she أسماتهم كنتك اسكالناون تماسالي حاو تيدروش متخيل نعملت Does Tedros play football? Does Tedros this? حبتو هيلن هنا does هيلن ناتو شيخ الكلام بش ما هنتقص كنا كل جزء سالسة أكالي سالسة أكامات كابت الزرابن سمع زلوا وزاي كاد سبب طايشهم عليهم كزراب كله لذي does نتكمس he مش she وينتهم he she إلنا نتقصهم زلنا سبات بشمهم بزعبهم كنزراب كلام عليك okay another question
Do you have brothers and sisters? Do you have brothers and sisters? Yes, I do. Yes, I do. I have 2 brothers and 2 sisters. كلتا أحواتن كلتا أحتنا لوني. I have 2 brothers and 2 sisters. Okay. حجي مجمرة بزعنا تزاربني بزعا يو ندبله بقطع نتي تسمى سب. دحريو بزعا أحوات ببحده ذالبين يو. Third person singular. Does he, does she. حجي بزعا كل ما أحوات تزارب الله. لازم تميسنا دوينا عندك. ناتو دو بزعا هلو كنا ذكرنا نخل يغلنا. بزيكا سالسة أكال singular. he, she مالتي. حجي بزعا كلهم حاون حفتون بحبر كذا كله زي يهون لوش لذي does they يكون do نتكلم. Do they stay together? كلتا ودات كلتا ولد أحوات اللونينو كلتا أحواتن كلتا حاتن. Okay. Do they stay together? بحاد اليوم زنبرو. Do they all speak Tigrinya? Do they all speak Tigrinya? كلهم تغرينيا اليوم تزاربو بكلهم تغرينيا تزاربو اليوم. Do they speak other languages? Do they speak other languages? كالك وانقو هزاربو اليوم. They مثلنا بس كلن. Do they stay together? Do they all speak Tigrinya? Do they speak other languages? Do they speak other languages? Yes, they do. انت لنا what language do they speak? What language? Or what other language do they speak? Do we have responsibility? Do we have responsibility? we it is زربنا لسب لنفسن كارو السبات نطيسو نحنا كلهم تنتقم do لذي do does في اللين أزي نزوري do مش كله pronouns مش كل اسمات بزيكا سالسة أكال مالت تزارب يكونن تسمع يكونن كالسب تكسر ما حدا بزعبا حادثة وديهم قال كذا كنا does نتقم سالسة أكال كوينو بزحات كوينو زي تيلنا does نتقمنا do نتقم مالتي. Do we have responsibility? حلفنا تلنا Do I have responsibility? أنا حلفنا تلنا. Do they. Let's keep on. لذي ملكة summarize كنريو كنهزرو. Do مش منتين تكملو. Do you like coffee? You. Do I like coffee? Do we like coffee? نحنا بنفتلو. Do they like coffee? بزحات كوينهم ساسا أكل كوينهم بزحات توهن. Do they like coffee? لذي أبزي do نتكم does كي does نتكم ولو كل تكونشني سالسا أكل كوينهم نتصل حارس يكون كله he وشي ويكا بس ما تمتكسله. Does he like coffee? We don't say do he like coffee. Does he like coffee? Does she like coffee? Does she? Does he? Okay. Did حجي حلف مهانو كل شيء بدو قريب زعبا حلف كنت زار كنا هينو جن حلف كنت زار كنا خمناي تيب هلو خمناي present كل التبابين على تيبلنا present هنا هي دون نتكم أبقى لقى does نتكم أبي دون نتكم أبي does نتكم زي بالحتويو كزار بناتنيهو did كنت كم كنا بزعبا حلف كن تسألون بحالي بلون مش كله did نتكم. Did I like coffee? بحنت sentence قلت عفتني نتفوكس نتنا did مش من تكم did I مش I did كم تكم يتعب نقدر خالق sentence بحال عيد قلت زي did I like coffee when I was a child ونفتوني رد وقال الله. Did you like coffee? Did you like coffee? Did he like coffee? هجي صار سأكل هيو كنا past tense لو تقول حنت عيد قال تكم Did she like coffee? Did they like coffee? سالسة أكثر منهم كلو سبات كن بزحات. Did they like coffee? Did we like coffee? كلاتنا. الذي he, I, you, he, she, we, they. مش كله. لعبة حلف كنا حتكلنا. لعبة حلف أوان. Did راح نتكلم. الذي so much about do, does, and did. Did is always use it. Did is always use always. Did is used with every pronoun as long as we are talking about the past. The past لا حلف نرجع did نتكلم. أو هلوت راح هنا نايدون نايدا زفلي نزارب
إذا أزين السوري does نسال سي أكل بجاه زي بملكة جرامر قدام أكل كلا أكل سال أكل كم جرامر كم حقد راح لنعو practical أنت ماتيو أي رأينا قدام أكل بكل جزء اتزارباي بدأ نفسه دار كله أي قدام أكلي first person وي كمان نفسه حويسو مسكالو تزغني قدام أكلي كلا أكل دبها لتسمع زلا سبي you okay لذلك قدام أكل كلا أكل كله دويت كم سالسة أكل كل تعتلنا سالسة أكل كوين حدث السو السا كون كله سالسة أكل third person singular نبله أبزي أمت رحنا دادتك سالسة أكل كوينون نبزحات ملكته كوينو plural كوينو the same مستي قدامها أكل بنا first person second person حد عينه دوين أنت كذا لذا does أب specific والسنة تعميز الله مالتي a past tense جن حنت قاتل زخنة زكاة جنا قريب ولون okay well الذي do does did قاب حجينيو بزيت أجمع كنت كمالنا ويكن حتى لهم يمكن تسفعلني نلوم يتمدب زينيرو أبز أصل بتمها سال مدب بتمها بتخاتلتي التحدثات قلتها في فيديو سلزلوا لما تسكرينا أبغى تقول له thank you very much bye bye